Assalamu alaikum. Kia Ceed satılат 2015 yılı. Объем 1.6. Өзінің цветі коричневый цвет. Ақ наклейка на салону. Чехол, кожаный чехол. Комплектация, подогрев. Рульдары, подогрев. Арқаңқы салону. Салон тап-таза. Arkasında Başını açık gösterip koyayım. Bagajı. 5 kişinin bardak. Машина таза. Keçen yakında lisenziya alındı. Страховка da жаңы, bir 10 gün 15 gün bolup kaldı. Страховкасына дагы. Ходовой бары кылынган, вложение жок. На мотор, Донс мотор 1.6. Шутугандар. Мотору bir капля май жебейт. Коробкасы дагы таза. Шо тугандар, бөлүш койгула.